Бүгін сағат 2-ден соң, өледен соң мен өз арабаммен жолға шықтым. Evden шығып шерге кіседім. Жауман көйінде жол бойы мені ГАИ ДПС тақымда урбасымен киінген инсандар тоқтаттылар. Мен тоқтадым, өз бесхабарымы оларға берген соң мені өз арабасына кешмеге дәует етті. Мен ред еттім, вазгештім. Ve артқа adım yapkanda bir keresinde ogüme bir Volkswagen mini avtobus kelip toxtadı. İçine kapı açılып, meni артымдан kelgen, bir kereden kelgen birkaç insan içeri kirgizgenler. Bir kereden başıma qara bir çuval kiygizgenler. Ellerim bağladılar. İşte ondan sonra alıp gittiler arabayla. İşte benim üstüme ayaklarını tutar dedi. Benim hıgıdamak imkanı kalmasın dedi. Ve o arabalarla tahminen bir saat devamında anağam köbü şehirge kadar şehirde ve sonra şehir dışında yürgüzdüler. Tahminen bir saatten sonra beni Bakışsaray yolundaki şimdiki ve Partizanovka деген koyun ormanında kaldırdılar. Ondan sonra ben özüm cemaat nakliyetisiyle beraber Ahmetçik'e yol aldım. Bundaki yakınlarıma haber ettim. Ve gelip bunda ekimlerge müracaat ettik, gösterdik. Polis gelip bir-iki haber aldı, işte malumatlarını öğrendi. Bu daha kadar bu kadar. İşte kaçırganlar, yürgüzgenler, kuş kullanıp bir-iki tesir etkenler, ondan sonra ormanda kaldırıp gitkenler. Вы подали все соответствующие документы, заявления о похищении, о возможном преступлении со стороны должностных лиц. Естественно, будем мониторить все это и подавать соответствующие документы и доказательства. Будем требовать, чтобы провели полное, всестороннее, объективное расследование по факту похищения. Сан считает, что все это связано с притеснениями крымских татар на территории Крыма.